أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك ومجد وكرم على عبدك ورسولك سيدي وسيد المرسلين وإمام المتقين وقدوة زاهدين محمد وآله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمبادين تفشر في الله جبو كشي على تاي هنا على تاي بركة يا على تاي على كودي أنكلنا بلا جلما على كبركة دعانا كبركة دعان كولا. Ambalmake Ibrahim Solo lada do sanwosan Fevrier kalola abe alislame wele bangwani farada la ningali kurane kalange ka duwa donge ka sarakati boke o hine ano baraji ko sama alakira ba Muhammadu ma ana somuga sanma o kerengerene ala ayra ka chagoroba sam ba flantan wolon vlata anflenie o kenedika alislame ubora jien fantan nani ka kene insegere bara ubela jelen damina nani alikurane kalawye ta se o duwa dowma anye min soro kenen kan angeje anganya madafe san mama sallallahu ta'ala alaihi wasallam ko di mando zanmo manu o e an mando nye ambado o kuma kurana kala ambo de kenaka ambado kurana iye munye kurana e alanya sranye de bali ni ima alanya sranye soro yani itise ka mumune ni ma ke mumuni fana ye iti ala yesere fana soro o ko so ala kira ko alayhi salatu wassalam sallallahu alayhi wasallam akora asul hikmati makafatullah o kuma kika do ko kudon yere mi flani de ko de ala yesere yere kungolo yi ni ima se ka kudon ala yesere ti sori fe ni ma se ka kudon mumuni ya ti sori fe ni ma se ka kudon yani iti se ka jate ala ka chebo fe abada ambado kuma kodo era fana bi soro jogo di tuguni fana kodo fana bi soro yani limania de fe aywa fana ni limania sabatira mo min dusbuna ni mo mo zeka limania soro kodo bi naila ni kodo dunani na fana dun kuma yani ala yesara ya fana bi nina ni ala yesara na nina dun kuma ala kira kanu bi soro kanila ni mo min du ya ala kira kanu dun kuma na iya ala fana kanu iya ala fana soro ni mo maseka kodo ni maseka ala yesara soro yani etiseka ala kira valeur do etiseka ala kira kanu alayhi salatu wassalam o ale dun nana ni Qur'an salma inde kana di anma o Qur'an mi ni ala kira nana alayhi salatu wassalam o kuma ne e maseka kodo ka ko famu ya itna seka Qur'an e valeur do itna seka ala kira e valeur do ni du maseka ala kira valeur do maseka Qur'an valeur do du no ko sa nisfu imanika ika limania o tlanja yere yelela ka boila ika ala bato tlanja o fana yelela ka boila ika ala do tlanja o yelela ka boila o kuma amba fo ebi farama perdele unga badi masika ala kira kanu soro imasika Qur'an sabati soro imasika ala yere fana kanu soro amado ala kira wode fa alayhi salatu wassalam ni aya soro ko amba fe ka ala kanu soro yani o kuma kanga ka ale mohor fe nangera ale mohor fe ko wallahi ko Allah subhanahu wa ta'ala bi ka an fe ka fana kanu inshallah nama ka ale mohoro fe dun wallahi andi ala ka kanu soro andi ala ka jien soro andi tanu soro ala fe andi tanu soro yoro la ambade ya rabbi ala ka ala kira tanu ba do amin ya rabbi ala ka ala kira kanu ba do amin ala ka ala ko suma che ba do amin ambade ula amin ami Allah subhanahu wa ta'ala fo ninga wala nyumo ndo ka sababu nyumo fona fo sababu nyumo ye bade munumbe nolo farla nyonga ka Qur'an yela kala no ya kala mo yi parce que nyumo fona fo ka bade mo fo amado ola Qur'an a valeri adama don tisaka Qur'an valeur do adama don tisaka Qur'an kadra do fo Allah subhanahu wa ta'ala era na ka kira doro olu de seka Qur'an era kadra hakat do ka Qur'an valeur do bonya membe Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala fe o bonya wallahi Qur'an valeur bi ala bolo o valeur bonya ka bo ka teme sangolo du bokolo fla bela jelika Qur'an kalimatu kele o valeur ka bo ka teme sangolo du kolo ka Allah subhanahu wa ta'ala yoro bali Qur'an ta davenye Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala era de kuma ka zatuye Allah subhanahu wa ta'ala ka kuma ka sanma o de Qur'an era ye yani kabo Allah subhanahu wa ta'ala yere yoro ya di aka cide salmama adi sayyidina Jibril alayhi salam kana di kira salma Muhammad alayhi salatu wassalam kuma na kasula ka se on mondo umma mondo munu mbala ni Allah subhanahu wa ta'ala mondo munu kusa ka tebe mondo temene toka o ta an ga cheyaye o te an ga sengula ye Allah subhanahu wa ta'ala ka an ala kira ka mondo kanu ka tebe dave toka wallahi o kira ala kira boyna ko so sallallahu alaihi wasallam
والله وكلا قرآن بوين دكوسو وكلا قرآن درجة دكوسو درجة مبى قرآن أقولنا أو مقولنا محمد مندو ناو يقرآن يرك فنا كانوا نيجا قرآن كلا كي كبارك قرآن كلاي والله الله سبحانه وتعالى بدرجة من ديما نقول النبي ما تبنو ولوك الدرجة الله سبحانه وتعالى بديما يعني على كلا كانوا مبى صلى الله تعالى عليه وسلم وكانوا من سواتي تسكون كفر قرآن كلا نكا والله الله سبحانه وتعالى بدرجة من ديما والدرجة كأبوك تبن وليو تبنو الدرجة كرا تبني تو مندو كوليو إيك الدرجة كأبو إنك مندو يا غازان إيك الدرجة كأبوك تبن أو كرا تبني تو وليو كدرجة هكذا أبدو الله سبحانه وتعالى نينك أني قرآن يرى كدروا نابوين كسو katlaka ninge awnye akakira Muhammad boye na kanu koso abado kuma mundura awnye Qur'an kula bile mundura awnye alakira molongo la bilali salatu wassalam abado kuma fa ngado ko fe membe awn moloni no alquran alazimi nye Allah ta'ala ka kitabu salman bay no oyo Qur'an ya awn bolo kuma awn ngada ka fa daraja min bala wallahi daraja foita kitabu foila ka temuka ayi bari jon jombe ni e ka don laba sera ki tar kabur kono ni ngal folo mbi kila o de Allah subhanahu wa ta'ala ka shire nyoya ni ngali majme bi bolo o ma fole ko fe ka fa ki may Allah subhanahu wa ta'ala ye o kona nabi ma même na ni ngal kila nabi ma min bi jete no na valer ka bo no nabi ma kadra ka bo o de ala kala Muhammad alayhi salatu wassalam ikela ko ko nabi ma ngo jabi watibina femme ni mala ni ngali bina kila ni ngali mela ka fatuguni o de yani ika kitabu ko jumenye ika dalu ko fe jumende aywa mana dalu min bi bolo no dalu ka kene ka dalu tawka wallahu de qur'an al azim mana ika dalu mana ka qur'an ye o do meleke o ka ni ngali fla abi jo o yoro kele la yoro bari qur'an valeur ka bo ka teme kitabu temene tawka tawrata dira Musa ma l'injila de la nabi la Isa alayhi salam zabur dira Dauda ma kitabu war dira kira to temene uma na wallahi ambadu qur'ana min ni ambo kene kani o kuma na o qur'ana ne valeur ka boka tebe kitabu temene toka muna o qur'ana valeur ka boka tebe kitabu temene toka bar o dira kira mimma o kira valeur ka boka tebe kira temene toka na ka لانه خاتم النبيين وهو امام المتقين قائد الغر المهجلين سيد الكونين محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام ابدو وكسو كنا انو كتابو نو انو قران العظيم او فالر بونيه كتم كتابو توكا فالر كبو كتم تورات نبي الله موسى تورات عليه السلام انو قران فالر كبو كتم نبي الله عيسى الانجيل كا انو قران فالر كبو كتم يعني نبي الله داود زبور كا والله كتابو فنتمنا الله سبحانه وتعالى جيدو مولو انو قران عظيم فالر كبو كتم او كتابو تمني كلغلي نبل جليكا bari an ka kira alayhi salatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ale kira wala kundigi ale kira wala folo ale kira wala labai wallahi sayyidul kawnaini do girima fla no yo kundigi ma fe fly no jina na hadama de olu kundigi de ala kira Muhammad alayhi salatu wasallam o kuma qur'ana min dira alema o kanu no bonye koson o kona yani an ka qur'ana valeur bi bonye kateme nabi ma temene ni kira temene on to ka kitabu ka sikatala amado kuma nga do ka Allah subhanahu wa ta'ala ale de fola kera an fe wallahi Allah subhanahu wa ta'ala de fola kera an mo no ve kuma an nga munge an de ka nga tanu le bonye ko commencer ki Allah subhanahu wa ta'ala ma an na fola ko an hadama de an de kera Allah subhanahu wa ta'ala ma fitri wali an nga qur'ana min kala an do kala jugula an nga qur'ana min kala an do ka jugula an nga qur'ana min kala san wati be ami salaya o kala ni yera fana fatkuni madu aw da Allah ya sawa an Allah subhanahu wa ta'ala sara sawa anda Allah subhanahu wa ta'ala ka kanu sika ma sawa anda Allah subhanahu wa ta'ala ka boye sika ma sawa kuma ambo boye masaki kena do de kapi ambo qur'ana kala ko jigi ambo boye masaki kena de kapi wallahi sewrata anye amsaka Allah subhanahu wa ta'ala foni semiye bonya fo ta ngula am Allah ta'ala foni bonya miye fo aye qur'ana min ti aka kira ba Muhammad alayhi salatu wassalam ko kuma ko qur'ana en kala ko jigi ko kuma ko ke boye masaki Allah subhanahu wa ta'ala ka kuma gado ko ke abonya jirali ko ka tanu jirali ko ka korota jirali ko ka ala ya valeur folie amado kuma an sebi ke ode bare sewra tawnya ka Allah subhanahu wa ta'ala wallahi amba ka fiya mi sama ko bla na ka danya aboti kana
n'an da ka kuranɛ kala an b'a ka dugukolo min sanfɛ n'a ka d'an ye a b'o dugukolo in dafiri n'an ye n'an da ka kuranɛ kala an b'a ka kabakolo min jukɔrɔ n'a ka d'an ye a b'o kabakolo in dafiri an da la wallahi o se bɛ a ye o tuma na fɛn min bi anw kisi Ala subhanahu wa ta'ala ka ɲangata ma fɛn min b'an ka dugu kisi Ala ta'ala ka ɲangata ma fɛn min b'an ka dugu kisi Ala ta'ala ka ɲangata ma fɛn min b'an ka jamanaw kisi Ala subhanahu wa ta'ala ka ɲangata ma wallahi o dɔ ye kuranɛkala ye wallahi o dɔ sɔli alakira Muhamadu sallallahu alaihi wasallam amadu kuma anw k'a dɔn o kuma na ni anw bɛ fɛ an ka kisi sɔrɔ ni anw Muhamadu bɛ fɛ an ka tanga sɔrɔ ni anw Muhamadu bɛ fɛ an ka yani bonya sɔrɔ Ala subhanahu wa ta'ala yɔrɔ o kuma anw k'an ka baara bɛɛ kuranɛ kala ma anw k'an sɔrɔ kuranɛ dafalen la kuranɛ belebeleba in a kɛra i y'a kaaminu dafalen kala sa o a kɛra i ye aya dɔ de ta k'o kala la sa o a kɛra i ye sura dɔ de ta k'o kala la sa o amadu kuma o bɛɛ ye kuranɛ ye Ala ka bonyamasegin ye o y'i donnen himayatullahi kono o y'i donnen himayatur rasuli kono Ala subhanahu wa ta'ala ka tanga gɛlɛn min bɛ yen Ala ta'ala ka bonya gɛlɛn min bɛ yen wallahi kuranɛ n'i y'a kala k'a jigin wali ye kuranɛ sura dɔ kala k'o jigin wallahi o kuma o y'i donnen Ala ta'ala ka tanga kɔnɔ wallahi o y'i donnen Ala ta'ala ka bonya kɔnɔ anw k'a dɔn kuma na kuranɛ tɛ fɛn gansan ye kuranɛ tɛ dafɛn ye kuranɛ ye Ala subhanahu wa ta'ala ka kumakan de ye kuranɛ ye Ala ta'ala ka bonya de ye a y'a di kira Muhamadu alayhi salatu wa salam anw k'a dɔn k'a fɔ de layiru tɛ don ale ye Ala subhanahu wa ta'ala fɛ a ka kumakan nin k'a kɛ bonya ye k'a kɛ kɔrɔta ye ni k'a kɛ sutura ye k'a kɛ yani daraja ye o kumana k'a kɛ anw yɛrɛ ka lajala ye wallahi subhanahu wa ta'ala kuranɛ di alakira ma o kumana ni an k'an da kala wallahi a b'a juger a nɔfɛ alikiyama jɔ don n'an dun fana kuranɛ ye fana kala nin ma wallahi a b'a mina a nɔfɛ alikiyama jɔ don bari la salata liman lam yakra al-fatiha ta maa si se ka seli k'i ka seli bi ɲɛ ni ma al-fatiha kala rabbi ala m'an bɛnna sahaba ma kuranɛ kalan in kɛnɛ kan an kan janto an yɛrɛ la al-qur'anu imma laka aw alayka kuranɛ amma i k'a kala k'a ɲɛ a ka k'i ye baraji ye wala i k'a tiɲɛ a ka k'i ye ɲagata ye ala k'an ni silamɛw kisi o ma i tɛ fɛn min dɔn da ma yeribuka ila ma la yeribuka i tɛ fɛn o fɛn dɔn i kana ta i yɛrɛ dɔn sika la i kana ta i yɛrɛ dɔn ko wɛrɛ la i k'a bila i k'i sigi i ka lamɛnni kɛ n'i ye lamɛnni kɛ kuranɛ ale de baraji ka bon ani foyi tɛ kelen ye maa min sigilen don gansan k'i sigi ka lamɛnni ŋaniya siri k'i sigi ka kalankɛla lamɛn n'a ye sujudu kɛ i ka sujudu kɛ n'a ye fɛn min fɔ i k'a lamɛn k'a ɲɛ kalankɛla bɛ baraji min sɔrɔ e fana lamɛnba i b'a sɔrɔ ni kuranɛ tɛ a tɛ sɔrɔ foyi la o sira latigɛ la an k'an cɛsiri mun kosɔn an ka kuranɛ nafa sɔrɔ alhamdulillah nin kɛnɛ in a damiyara bi dɛ a damiyara bi sabu sɔgɔmada in na kuranɛ kalanna siɲɛ 7 sisan a bɛna kala siɲɛ 2 siɲɛ 9 kɛnɛ min b'u ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ ninnu man ca dɛ alhamdulillah an fɛn fɛn nana yan nin bɛɛ y'an ma garijɛgɛ ye kira sallallahu alaihi wasallam ko man ruzuqa du'a lam yuhram al ijabata ni Allah subhanahu wa ta'ala ma min garijɛgɛ do duwawu la duwawu jaabi fana i b'a sɔrɔ o sira latigɛ la an bɛɛ lajɛlen bɛ nin jaabi in sɔrɔ fil alamin اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل خير أمورنا وآخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه اللهم إنا نسألك عيشة هنيئة وميتة سوية ومردا غير مخزٍ ولا فاضح اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الممات وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا ونسألك العلا من الجنة اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغ بجنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا
وأبصارنا أبدا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا حضرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك في أفضل الإصلاح إلا قضيتها، وأنت ناصر منك وكرمك يا أكرم الأكرمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا من المفلحين. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين. اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من نصاب والنسيان أو تعريف كلمة عن موضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على خير ما أنزلته أو ريب أو شك أو تأجيل عند تلاوته أو كسل أو سرعة أو زيغ اللسان أو خوف بخير وقف أو إدغام بخير مدغم أو إجار بخير بيان أو مد أو تسديد أو أمجة أو جزم أو إهراب بخير مكان فاكتبه منا على التمام والكمال والمعذب من كل للان فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تؤاخذنا يا مولانا وارزقنا فضل من خراه مهديا حقه مع الأداء والقلب واللسان وهب لنا به الخير وسعادة والبسارة والأمانة ولا تختم لنا بشر وشقاوة ودلالة وطغيان ونبينا قبل المنايا النوم الخبلة والكسلان أمنا من عجاب الخبر ومن سؤال منكر والنكير أمنا من عجاب الخبر ومن سؤال منكر والنكير أمنا من عجاب الخبر ومن سؤال منكر والنكير ومن أكل الديدان وبيد وجوهنا يوم الباس واتخ رخابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وحق الميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط وأسكنا في وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان أستجب دعانا بحق توريت
والتوراة والإنجيل والزبور والفرقان آتنا جميع ما سألناك به في السر والإعلان وجدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحم بكرمك يا رحيم يا رحمن. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب السريعة والبرهان برحمتك يا رحم الراحمين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن الحكيم وبارك لنا بالآيات وذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بخلاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وادخلنا الجنة مع القرآن وادخلنا الجنة مع القرآن وادخلنا الجنة مع القرآن ورحم جميع أمة سيدنا محمد بآخر القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا خرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة صفيا وعلى صراط نورا وإلى الجنة رفيقا وبيننا وبين النار سترا وإجابا وبيننا وبين الناس سترا وإجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أيدنا بهداية القرآن وعافنا بعناية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. اللهم أرزقنا بكل حرف من القرآن علاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء وبكل حزب حسنة وبكل نصف نعمة وبكل رب رفعة وبكل سمن صناعا. اللهم أرزقنا بالألف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالثاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالهاء حكمة وبالخاء خلانا وبالدال دنوا وبالزال زكاء وبالراء رحمة وبالزاء زلفة وبالسين صناعا وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالضاء ضياء وبالطاء طهارة وبالزاء زفرا وبالعين علما وبالخين خناء وبالفاء فلاء وبالقاف قربة وبالكاف كفاية وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالواو وصلة وبالهاء هداية وباللام الألف لقاء وبالياء يسرا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله طاهرين أجمعين. اللهم بلغ صواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى أروح سيدنا محمد عليه السلام وإلى رواية صحابه رضي الله عنهم أجمعين وإلى رواية جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا خاصة وإلى رواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين آمة وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين
المسلمين والمسلمات اللهم انصر من نصر دينا اللهم انصر من نصر دينا اللهم انصر من نصر دينا واخجل من خجل المسلمين واخجل من خجل المسلمين واخجل من خجل المسلمين آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أما باغوند أما باغيما أما ده برama ukaniga nafa amba uyama amba de uba di boyle utolaga barga amba uba mana donda amba bagino na amba no barga amba kundo amba bomagana la amba no barga kundo amba de nda bira ubira ka amba segal unyobo amba kanan bayni ya ubo amba nande bar nda ude yelingal amba baraji maton amba de nda yelada kan amba baraji maton amba waga se mentara amba kanan bayni ya ubo amba yelana bayni imme yama amba jojo ni baraji imme ubo amba jojo ni amba baraji waton amba nan gabuga amba barado gamba sakana amba yuruma banga amba unyuruma amba nda yelingala amba imme yuruma amba bagina na yuruma malikan na amba yuruma kundo amba kida pade ka amba imme na pogo amba waga se mentara gale mise ga no won amba waga se mentara amba segale yobo amba de untunde manda yelanga amba benla tugonga obo amba yoronda amba washeme yama la undi baraji amba baraji aton aba min shaitanir rajim allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sallim allahumma salli wa sallim ala sayidina wa nabiyina maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam taslima sallallahu ta'ala alaihi wasallam taslima subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah allahu akbar الله أكبر ولله الحمد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أمبي الله تنو أمبي كرا تنو أمبي فلو تنو أمبي جمانا تنو أمبي كني مغنيه نيا أنجنيوغا كني ننتي بدوني نيا سانچامان دوي كابنا نانتريغا جرا نو برا سوري كابنا ناجرا كابنا لدوتا أغا چوروا بانينا فوقا سيبيلا sayilama abe kalanke anyi nyami faga ka mishu faga ka fen chaman ke ala ni bura sababu ala ni qur'an lazim sababu anyi kalam fon fen ke anya be ko fe here mamma nana kalan re na be here soro ka ta don faga sanche duira yiri wara soro yiri wara ambala tanu kala barkada ambala tanu shu ambala tanu tle amba yin ala fe kalamin biga kebbi anga jamana be bulu minka ala ka sawe ka jamana ka sawe ka jamana don lafiya na fulo chama shini kana chama ala ka no yayi dutigo ala ka soro yirwa ka barka do andona ka ansangurota ka hamina ko benwa anga jamana nyama ala ka barka do ala ali ma nyama bi ni jamana nyana ambenyana ambede taru ala ka nya kadama ala ka hamina ko no ambe min fo demsanu anga tu qur'ana ko se fo ita million ni qur'ana kalante anga fembe ansira feno amma se feno yi dishkoshu qur'ane de abe tara morife tara yororo qur'ane kan ali sogome ka qur'ane daile ka laje al nita don ka kalandro ki bolo tiritala ala bi ka duwo jabi ambe duwo ke bromay ay islam fon wele kana am beni sojara bi ambi ka dumunu ke am beni sojara ambi ka duwo ke jamlay ambi duwo ke kabilay o bora dumunu na kana ambe duwo ko moy ka duwo ka nga choroboy ka duwo ka nga maboy jamana be bole rek qur'ane rek kalang fam be janga jamana ka lafiya nama jamana ni jamana ma lafiya am fina tsaka lafiya ala mba ina la falan qur'ane kalang koso ala ni biddomba bargoso ala ni salati fatiha bargoso ala ni larisu buena bargoso na noro koso na duma ko ni sangulu la bargoso ala ka nga duwa jabi kra ka nga duwa jabi sallallahu alaihi wasallam ni ndamna ina santan fulada mpango babo kumbe mbolo ya antanya na mbolo depuis 2005
ka don kana bila bila ala ma to ngina na ko samana yelama be kurana kalamba ke me dumuni tobi ka silamo chama wele comme ena kana karane me ala surani nga karamo fo fo be anani wele sira masu ni wele sira matle o bena deme fo ta jama wasa gurana kala min tlani ya ninte masi fatowe matema batowe ambe nin kede ka hinasi am bang bom kana bla islam su bela jerem an koni bi an koni alade awa woddo an kersegala ka ke sango zo ambe ka ke amba ni islam dompe vraiment beka tegani ko enke min bato su ko hera soro min bato amuni pano be nyina mayala anga sega hera soro para kun kran ko ninde vraiment be ala fo ka kira fo kena ni ma bi anga dugu ma ba flera e nyon soro ambi were on waso koseba anga al mamu biya alere sambi nana san saba awde ka anga jamana anga dugu kuna al mamiala ninde ale kan na vi donc nu kabine amma wala nunu mbala on sega foko nu adam na wasra nga do ka bo poni yoro jamba kana kumbe rama we wasa donc o temenen ko fe kera ni mana komune sugoroni almamu mu biya karamo ko mu biya rama folimi bo dante folimina ayene baran damna ina 100 ans ani 100 francs mona foko ko mo bola su obena no wado la ko tile obena ni mo ni gurana mine alati langule donc kuma konnana ambaga ni baranke hanni so jale tiado bango ba fatuli ka bom ko bulu torodu mais jurum ba anu nyon je ni fikaste ka sama donc vraiment toro imbe turka boyla don donc ambo odala sang ala so islamo beso bon be do ko tawa be tu ke jamana re be tu ke au sur la tv fana kera ma ko karamo ko ful kala koso be tu ke anga jamana tigere wo ibe ka amba fo aga baranyu mana amba fo aga jijalena ne ame ko jamana yi bisoro ala ni karamo sababu dona donc be fuli bla karamo ma ka fuli bla don ba ma ka fuli bla ma be ni barasuku ka donc ma fuli ni ka bo bangoni faradala donc ne be baraka nyon be fo anga dugula mo fon fen na lembe yanno bo be fo ani teru ani janyon ani signyon vraiment dante fuli mi namba ku ilaha illallah muhammadu rasulullah ilaha illallah muhammadu rasulullah la ilaha illallah muhammadu rasulullah ilaha illallah muhammadu rasulullah la ilaha illallah muhammadan rasulullah ami ala fobi ka sufi adama fo burama solo ka burama fo ka barkada ko diplôme di kun adrani kira ko di la ilaha illallah muhammad rasulullah la ilaha illallah 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 la ilaha
sufi adama songu la ilaha adama songu la ilaha dugukolo daku la ilaha kabakolo daku la ilaha ja jinede undaku la ilaha farafi undaku la ilaha awma faraje udaku me la ilaha qur'ana daku la ilaha ama qur'ana daku me la ilaha la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha kabakolo daku la ilaha awma kabakolo daku me la ilaha waliju daku la ilaha ama waliju daku me la ilaha qur'ana jingu la ilaha ama qur'ana jingu me la ilaha la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha mamadu manga la ilaha mamadu manga la ilaha muhammadu manga la ilaha dukolo sanve la ilaha muhammadu manga la ilaha kabakolo sanve la ilaha muhammadu manga la ilaha qur'ana kono la ilaha muhammadu manga la ilaha arabu chero la ilaha muhammadu manga la ilaha farafi unjero la ilaha la ilaha illallah la ilaha illallah illallah la ilaha badenya daku la ilaha ama badenya daku me la ilaha dukolo glangu la ilaha ama waliju chiku me la ilaha masakeu daku la ilaha awma masakeu daku me la ilaha doni bawu chiku la ilaha ama doni bawu chiku me la ilaha la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha muhammadu kufanye la ilaha melekeu manga la ilaha muhammadu kufora la ilaha jinede manga la ilaha ja muhammadu kufora la ilaha dametigu manga la ilaha ja muhammadu kufora la ilaha qur'ana kumaka la ilaha ama muhammadu kumme la ilaha haidara kumaka la ilaha ko muhammadu kufora la ilaha damajae kumaka la ilaha adama timenga la ilaha muhammadu kufora la ilaha shekene timenga la ilaha ja muhammadu kufora la ilaha segu sala timenga la ilaha ko muhammadu kufora la ilaha qur'ana jigingu la ilaha muhammadu kufanye la ilaha la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadur rasulullah falhamdulillahi rabbil alamin badew ambe aw fo ka wali mando akanya madalla malikono ani malikoka nin tuyanye bangwani faradala Ibrahim Solo alebella dala duwa kala minge kal Qur'ane kalanke alab se ko hina se alislam shu kelengel na bela jele ma chugo min kerengere ala ira ka chakoroba sam ba flantan wolon vlata ni tuye o kene ya ma dele ala fe aya dabo min kama ala kana fo ko a hina na baraji ala ka se ala kirabba ma ana so dinge sanuma wana ka sahaba nyuma ne alislam nyuma kelengel na bela jele kamme ni bara o nyona na sarakati usamanga ba mato ma ala mo keranye ala kana malolenke ka ta usoroye akambe jian wati were wa shukran lak fi amanillah.